Mami. Oh, apa yang mana anak ko? Ito naman ti kwartam. Kwarta? Uy, ito pag merinda lang, mami. Pagkatang ko ti halo-halo, mami. 20 lang. Ay na anak ko, tal na anak man tani dati ko kwaeg. Ay apo, yung kalatagay ayang diwaran anak ko. Ay abam dagiti padam ng ubing anak ko tagay ayam kayo latatarwaran. No, mutun. Marak-marak lang. 20 lang. Paano mo't aya dahi nga takupan ayam? Mami! 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 Kwarta man, mami. Datajag bibinatog ni. Umata nga man, mami. 20 lang, mami. Ano ako ay anak ko? Okay nga di ka makauawat. Kuna lagarod nga awan ti kwarta anak. Kaya mabisi nagarod, mami. 20 lang magka. Awang nga ron ti kwarta anak ko. Isong ingkapel agay ayam dirwar. Tanig, dadaitak. Hindi garod makayayaya man. Makabisbisi nagarodoy. 20 lang, mami. Nga 20 lang mat ka. Ay naapo anak kanya ti panagkitkitan kanya. Rupat kwarta. Ti pagarot mo ti kwarta. Kasla bulong nga kanulang kitelen itarwar. Adan. Awan na garot 20 ko lang. na. Paggatang ko lang garod ti binatog. Datani gumagatang dadakwan ti binatogan. Gijik ka pala. Ay na ako ay anak ko. Abay ay nga hanggang nga makauawat ko na lagarod nga awan iti kwarta kunak. Awan iti kwarta. Abay nga hanggang nga makauawat. Dawat ka nga dawat. Awan nga ron ti kwarta anak ko. Abay na ti 20 panagkitam lang, kanya. 20 lang yung awang garod. Abay na ti panagkitam kanya kaya. Agtaktakit kwarta. Ay apo, nga yung bagang ka, imported ko, dati kwartan. Ay na apo. Ba't meron naggarod ka? Mali ko makuawag na talaga, bunding nakitam dahito ni. Brief ni amam. Nakitam dahito brief ni amam ni. Kakaasi at lagarod nga magtaktakot tawan ti paggatang tay ti brief. Ununaan pa lang nga dumawat-dawat ti kwarta nga. Binatog ita, binitog kan ngay. Magka-20 lang magka. Di ko pa pumanaw ita. Ano ba nakikitang kanya kaya? Agtagtagiti kwarta. Ay na. 20 beses Mo lang lang magka. makawatan. Awan garod, awan ti kwarta. Apa yang nga sang karadawat ka? Di kalman manen, nakamano ka. Awan lakit ada lumabas itang agkililing dumawat ka. Anya ti ba nakitkitam kanya kanakaw? Kwarta? Anya ti ba nakitkitam kanya taktaki kwarta? Gabot ang turmot ko, no apa mo ilakot, no dati kwartam. Noaan, sukilam dahi ti matak, apa mo ilakot, no dati kwartam. 20 lang magka. Di daw-dawatag ka. Oo, kubunjing ayo. Awang ba rin? Problema ako lagarudan. Hindi ka makauawat ko talaga. 20 lang. Siya nga pulaw. 5. Ngimot kayo.